Kuringana na ndumiriri iria irutitwo ni ruhonge rwa NTSA, mukana o weheretio thutha wa giikaro na kambuni ino wa kwiguithaniria mogaruruku maria mekugacirithia motungata ma ukui. O ne kurumira mutino uria wahanikire bathi igiri kuma kambuni yo ya Modern Coast uria wacungiririe ikuo cia andu 7 na angi 62 kugurara kiumia kihituku. No ona kuri o uguo, hari bathi 74, bathi 43 nicio cietikiritio guthi na mbere na ukui. Maya magithiaga na mbere, magana mathi matigitwo matari na wiki o tiga gutuma thabari cia maguru thutha wa mungururio wa ngari iria itahingitie mawatho ma barabara kunyitwo mwena wa Athi River County ya Machakos. Kuanzia asubuhi mtoto amekaa na njaa, pamba ziko hivyo mpaka saa hata haja tuambia alipofika hapa akashuka kaenda zake. Naona tu anazunguka tu, si bado tuna watoto mpaka saa hapa. Kuringana na County Commander wa Machakos Karanjo Moiruri, matereba aya ni megukinywo igoti-ini na mahitia ma kwagarara watho. Tunataka kuangalia magari zile roadworthy na unroadworthy. So tumekamata kama magari 75. Na ukiangalia ziko hapa mpaka huko nyuma. Tunataka kuangalia mambo ya mishipi, mambo ya speed governance na kama wako na PSV, hizo vitu yote, hiyo vitu zote. Ahuthiri a barabara na makiria muno matereba ni mahetwo mukana gukorwo na wigiririki makiria muno mahinda maya ma thiguku. Kameme TV, Zitagwo Waithira o wa Gicohi.